военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады 2-го стрелкового батальона в городе Димитров, Донецкая область. Ramai diperbincangkan warganet sebuah video yang diunggah di media sosial Telegram pada 26 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik tentara angkatan bersenjata Ukraina menyerah di wilayah dekat Gorlovka. Para pejuang dari Batalion Senapan kedua dari Brigadir Mekanis terpisah ke-24 Angkatan Bersenjata Ukraina membuat keputusan kolektif untuk meletakkan senjata mereka. Ditinggal oleh komando tanpa dukungan dan menderita kerugian. 7 prajurit yang dimobilisasi secara sukarela menyerah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dalam video dapat dilihat para prajurit yang menyerahkan diri itu menampakkan wajah lusuhnya dan berharap agar tidak mendapatkan perlakuan jahat lagi ke depannya. Sebagian dari tentara Ukraina itu mengungkap kekecewaan terhadap perlakuan komando mereka. Hingga video ini beredar beragam komentar ditulis warganet. Прикомандированы к 24-й механизированной бригаде, должность номер обслуги. Яцмук Сергей Анатольевич, солдат, 24-я бригада, стрілок, Вінницька область, Гайсинський район, село М'якухід. Лисак Ігор Степанович, Івано-Франківська область, Галицький район, село Залупа. Військовослужбовець 24-ї бригади 2-го стрілецького батальйону. Рядовий, бойовий медик взводу. Ковцу Назар Володимир, боєць 24-ї окремої механізованої бригади 3-го стрілецького батальйону. Старший солдат, старший водій, Тернопільська область, Лучиський район, село Іванівка. Данилюк Євген Євгенович, місто Чернівці, 2-й батальйон 24-ї стрілецької бригади, рядовий, стрілець. Мобилизованный 27 февраля 23 года в Тернопольской области. Мобилизовали меня ТЦК способом таким примитивным, закидали, в общем, насильно меня провезли в военкомат. Ну, в общем, поначалу предлагали вариант откупиться, но так как у меня денег нету, пришлось идти на войну. Привезли меня в часть, это в этот же день, 27 числа. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.